Just now we reach Jaluke town. Hai kg di kilo. Butter variety. Sekarang new you know. Liangmai, squash ramai. Kita. Sekarang new you know dulu. Wow. Ini dulu sedangnya aja. Foto lo khai đi ơi. Đi làm cái này nhá. Hai thằng mà. Đi đi lên xem. Squash. Là ngầu vậy nó nhiều quá. Mango. First class mango. Oh, hai chị ngầu vậy. Oh, hai chị ngầu quá. Hai chị để thứ hai chị. Đi nào cha. Hai giang đi ăn bên này. 25% organic. Kamu sandan bubuk hai chị. Ultra. Tasang. Jadi apa? Apple, pakci. This is called chat. Chura. Kau chura. Jadi lokal memang semua organic, men organic. Gobi, fish, rice. Tamrui. See? Hai chỉ khối đồ nữa. kg fish. 280. Okay, thank you. अंकल आप कहाँ से है वैसे? हम राजस्थान का है. He is from राजस्थान. जयपुर. ये जयपुर का है, जयपुर का रहने वाला अंकल है. और कितना साल से है अंकल? 50 साल. 50 साल हो गया. Oh, 50 years in Nagaland. आपका बीवी भी तो नागालैंड का लड़की है. क्या बात है, इसलिए तो है. चलो धन्यवाद अंकल. ओके, मिलते रहेंगे. हाँ, सुपर डुपर हीरो ऑफ द डे. cái đi bộ trong mày si original cha mày tayo si Honggan ka Honggan sa Mumbai pa si airport ka tapos Jaluke ka si Matang daw Mumbai. Heading to Peren now. It will take 3 hours. See you again.